ayinangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha fast normal mama sekangilandile ngasho ngiphuma lapha egate lasekite 30,000 ngiyogibela ebhakini atlika 6 ekuseni it's very late nesikolo sesiphumile mangithi ngibheka kahle lana bebu around fast 1 niyabazi mara abantwana besikolo ukuthi baningi kanjani khona ukuthi ipavement umzapazapa mara bathole bagcwele endleleni mara sonke sibuya lapho ngikhane sirealize amanje sisibhadala ukuthi kahle kahle yini entoleni besiyenza mina vele wangaphuma isikolo ngimake sure ukuthi ngihlalele endlini nanoma ngalamba kangakanani esitola ngisha mangeke ngiyikhone lena yokuloko ngishiftela abantwana baye 1000 ube nebhadi ke uthi mawubadlula lapho uzoyiwana athi nangiwena bafe mahleko mawuthi ubheke umuva adonile impumulo yakhe yo and lapho ke na yikho nento ongayenza mfana cause mangathi abaconfront wenza izinto zibe wese uthi ufika kibo uthi ubani loyo lona khombele lo yakhombo lo ugqini qasukile lapho bahlabe ngezimpama kanti oyani uphuma kule khaya lelabo uphuma silo anyakutshela abofuna baze bakuthola ube nebhadi uthola ukuthi umuntu wakhona vele uphuma kule family leni ngahlukanisi phakathi ko right no wrong bafika kuye bathi ya wena ngishusha abantwana bathe uzama explain ukuthi no bengingabashayi bengibakhuza bathi okay jama still ke nalabantwana sicela abaziphindisele bonke hey yasha kutika ngezimpama ke nama grade 8 ngapha babhizi bakenza ama video thina sesokubona ku TikTok utrend normal mama akangitshela ukuthi siyaphi ngibona sesikhwele gravel road lapha yes sesiphera unyaka lo nikolo yakhwele gravel road umntu wazi ukuthi ya ku FIFA World Cup yamandebele so vele nangabe uyazazi ukuthi ikolo tikosi jemu ukuthi play fair nekolo yekhwele gravel road ngoba sizathola sesidla inyama egwabo lakho ngabo July kuyadlala besashaya round lapha G3 nasikhalela inyama yokubrana nokurelaxanyana emaphulini hawu mina lana bengitshela ukuthi bathengisa inyama yenkomo mase ihlatshiwe kuphela kanti bakuthengisela nenkomo isaphila bantu abenza imicimbi nali plug vakashela ne-G3 na fast mandebele khethi inkosi ithabile unyaka lo seniyazi ke ukuthi nanifuna inkomo niyezithola apha lisikushlabela inkomo zelokishini ezidla amapampers and into emnandi ngase G3 ukuthi mangabe ufuna bahlabele yona bahlabele yona khona lana bakenzela isitshuba mangabe ufuna isitshuba bakenzela umqwebu mangabe ufuna umqwebu yo man your rules ne-primacy khona lana uceda ukuthenga inyama uyayisa lapha bakubasele yona while uzingcebelekele lapha emaphulini hey namuhla ngathi sifike ngelanga eli-right sithole kune setup lapha ye-sip and paint sengiyabuza ukuthi no uzikhiphanda nabadawa we are just preparing for our Valentine sip and paint buffet mabathi preparing shoot nathi singaziprepare mositoje sipractice kulezi abazibekile manje avela usithola zankasamosha isikhathi washadrow ihathi lapha ngathi nama ngisala athi ngipractice ngibone kahle kahle le shandisi leni ifuna ngathi ningaba ikhapuli nebe 2x2 na lapha niyabona kunama wine mos and niyayazi ukuthi wine yenza and kudala ningibuza ukuthi ukuphi umalumekaze kamshana mara le sip and paint ezayo kule Valentine lena ngathi ngizonyenza ukuthi ngikhiphe unyawe and ne price yakhona yikho bed it's 150 per person it includes all day buffet canvas namapendi complimentary wine glass ne pool access angizabe ngilani affordable kakhulu lethi manje ngapha umuntu akakwazi nokududa kuyomele ngiyoduda nalabantwana abancane ngapha mara yazi ngizocala ngipractice lapha ebhavini endlini fast by the way guys mawufuna ukuyoswima eG3 uyakhona ukuya at any day nge20 rand nje ikhanda liyangena but abantwana babhadala 10 rand bese mangabe uphethe cooler box yona ibhadalela 50 rand mara ngiyanazi ke mosninana ngeso bathi cooler box iyabhadalelwa niza nama dustbin fast bese sesidla lapha niyambona usithola uliza kamzimba phela uzilile unyaka lo yakhamba sengibuyile sengikhona cheers to more vlogs ngicela ningakhohle ukushare danko